byarashira intego no kuvuga ngo ibyitwa CCLF nta bihari nta munsi n'umwe tutarimo kubona ibitero nubwo ku butaka batadi basenga ariko n'ubundi imbunda nini bazirasira mu defense yabo berekeza kuri defense zacu ku mpande zose n'ahantu hose uko hameze rero tukaba tugashaka kugira ngo tumenyesha abantu yuko ku munsi w'ejo abaturage babashe kubona ibitero bikomeye irundu uburyo hari inzu 8 zaraye zisenywe mushobora kuza kuzibona mu mashusho y'ibindi binyamakuru twagiye tuganira hari abaturage benshi bakomeretse hari amazu yasenywe hari amasora yarashwe baza baregera sora bakayirasahiri ahantu hose ibyo ngibyo nibazabashije kubirundu kugeza iri joro rya kena none gakenke nayo yabashije kubamwo ibitero byinshi bya drone aho bakomeza batera ibirindiro byacu n'ingabo zacu aho ziherereye cyane cyane no mu baturage yuko amazu y'abaturage yabashije gushira twabashije kubyerekana ku bantu benshi babashe kudukurikira kuri no munsi kuri murenge 5/5 yego urakoze cyane hanyuma cyagiye wakoze ku kintu cya Croix Rouge byayinga cyangwa se mu minsi ngahe bari baraha ibitero by'amadrone byari byahagaze se hari ihuriro ry'ibyo bintu uko babigenza leta ya Kinshasa ikora ishaka kugira ngo ibeshe amahanga yuko Croix Rouge nimba yari irahanga hanti bumve hariho bombi baye no kugira ngo babereke yuko ibo bataza batera nta kintu cigeze kiba malgré kuko bapfuye kubona kuko imodoka zihagurutse zivuye muri Minembwe ibitero bitavye multiplier ndetse aho tubwira abantu yuko ibitero zabaye byinshi kuva umunsi Croix Rouge ihaguruka iva hano byasubiye kwiyongera ku rutuko bizari bimeze mbere yuko Croix Rouge risa rero ibitero birakomeje Minembwe turava mu ntambara ibyo bita kuko ari ceasefire nta yigeze iba twebwe turacari mu ntambara yuko leta n'ubundi ikomeza tugabaho za drone ejirundu drone zibiri nizo ziriwe zitera hate wa makompora agera kuri 28 hari hinzu zagiye ziteguye ikompora 8 hari zatewa 3 hari zatewa 2 rero ni ibintu bitangaje kubona leta ishobora gutera 20 iri joro ryakeye hatewa mabomba arenga 18 ahategwa muri za Gakenke n'ubundi n'uruhande rwa za Karongi rero dukomeza twamagana amahanga kugira ngo bahagarike ibyo bintu bahagarike ibitero ku baturage abanyeshuri bari batangiye amashuri aho barashirundu barashe kunzu nkaha abanyeshuri bari mu kanisa abona babashe gusenyerwa amashuri yabo bahungira mu yindi mihana muri ya mihana nanone nayo yongera gusura kongera urakoze cyane hanyuma warukoze ku kibazo cy'amadrone yakomeje kwirasira abaturage mu gihe president yahagaze agakora amadiskuru avuga kuko abanyamurenge ari abakongomani cyo kimwe n'abandi ndetse bagomba kurindwa akanabagwanirira ibyo bintu wabivuze utafandi mbere yuko ndi busubise ico ngico ca president reka tunababwire kuko noneho atari ibyo gusa bakoresha ko barazana drone bakazihambira hamba megaphone bagenda bahamagara ngo tudepose imbunda ngo dusorendinge mbega twegende tuje kwiripotinga leta turashaka kugira ngo tubamenyeshe kuko abaza bakora ibyo ngibyo nabarashwe bagatawanyika bakabura iyo berekeza turacahagaze mu birindiro byacaho mwagahagaziriya ku marango mu mbeho ya Nyaruhinga niho mukiba none ko muraza kubeshesha abantu hano ko baratibura n'inzandiko bakazishira mu macupa akaza kikubita hasi yamara kumeneka inzandiko zikaja hasi zitubwira ngo tugende tuje kwiripotinga ko barashiramo n'igihumbi n'ibihumbi 2 kameme mureke no gusapota abantu mutekereza kuko tugeze kuri point yo kubura igihumbi c'amakongomani n'ibihumbi 2 ninde babwiye se ko twishwe n'inzara ninde babwiye kuko nta mafaranga dufite rero leta nive mu bintu by'ubustupid ibyo bihaye bakora zose n'ubuswa ariko dushaka kugura tubabwire yuko duhagaze neza mwana niwe kumanuka ngo muze turacahagaze hano turabategereje naho ubundi urugamba ni rwarundi rero ibya president kuza kubesha abantu nibyo yavuze kandi nimba ari muri Belgique sinzi igihugu yigeze kuvugiramo kandi buraya ngo les Banyamulenge sont des Congolais ibyo ntabwo arinda kubitubwira ko ntitwabiguze turaba kongomani mu maraso yuko Kongo yitwa Kongo abanyamurenge bari hano ntabwo tubitegereje kuri Kisegedi kugira ngo aziko duhindura kwaza abakongomani abanza amenye iryo jambo yuko Kongo yitwa Kongo twari bo dutuye hano turi abanyamurenge rero ibindi byo kuza kugira ngo karaduheza se nationalité kugira ngo abantu bumve ko ari byahakora ikindi cya kabiri iyo avuga ngo nabakongomani yamara kabamishaho meme jour avuga iryo jambo meme jour barasha abaturage barasha abantu irundu gituma aje kubesha amahanga kugira ngo yereka amahanga ibyo ahayavuga ariko ibyo ahayakora bihabanye cyane n'ibyo avuga rero nahagarika ibitero nivyo dukeneye naho kutwita abakongomani turabizi twebwe twenyene kuko turi abakongomani nta mpamvu zo kudufleta kutumbu tw'amafuti kugira ngo aza kutubeshesha nahagarika ibitero nareke kwica abakongomani yuko ahayishira ubwoko yarakwire kuba hayarinda ubwiwe we hanyuma ayo madiskuru yiwe araho ahuriye n'izi ngendo za Kongolo ndetse na Yakutumba mu biyogobogo biriya byose nibya bindi hashaka kubesha amahanga
waravyumvise yuko no muri discourse wavuga yuko ngo yohereje umujanama wiwe yohereje umujanama kugira gute yohereje umujanama wiwe kuja guteguza yuko abaturage babibogogo bagomba gupfa mwijambo rya Kongoro yaravuze ngo ese mwari mwabona aho ubwoko bupfa bugashira nimbaje hariya yaje kubwira abanyamurenge yuko nabo bashobora gupfa bagashira kidashobora kuba ari gitangaza ikiri buze gukurikira nico muzobona hariya mu bibogobogo le même jour inkazariste kunyagwa le même jour abazalendo bashatse gutera hariya mu bibogobogo nubundi babujijwe nabande n'abasirikare b'abarundi bake bazapfa kubabesha ngo ni muhagarike ivyo nivyo bigiye gukurikiraho ikiri bube mu bibogobogo nico Kongoro yateguje. Urakoze. Hanyuma yavuze kuko muri Minembwe yakoresheje ijambo rivuga ngo Minembwe ngo ni 5 km kare avuga kuko igice kinini gikontorwa na FARDC. Ndatekereza ko abantu bari bavuga ivyo ngivyo ari ibinyoma no kugira ngo ba misleading abantu kubabesha no kubayobya. Minembwe ni nini, Minembwe ntabwo ari 5 km, ico ni jambere ko muri Minembwe harimo zone ya Fizi akabamo na zone ya Mwenga. Muri Minembwe saho ngaho gusahagarukira kandi aho bari nimbe ha navuga gutyo agende daboro nkuwo ngo rimba rigakunzi wabivuze gakunzi no munyavyura nta nubwo azi mu Minembwe. Kumvaga ko urabizi yuko umunyabzura nta nubwo uzi mu Minembwe rero ugenda ubaze aho bita zaga kenke hakujya ya Rwiko hangana gute no guturuka kuri Rwiko ukazogenda ukarenga mu marango iburengerazuba nusubira kandi ugenda uturuke mu Rugezi uzogenda ugere mu Mikenke haresha gutega kunzi we nimbubizi muja mureka kubesha amahanga nimara amafaranga mushaka Minembwe tuyihagazemo tumeze neza kandi nawe urabizi umutima wawe uraguhamiriza rero aho bari hangana harya kandi ico tuzi neza no Minembwe tuyikontrola abaturage bashoye bahinga aho bari uretse aho birirwa batera amadrone n'amabombe abaturage badashobora kubasha kuja mu mirima yabo nabo ko baragerageza gukora nugenda ukagera irundu urasanga ko barahinga ibijumba ibintu byose activite ko zirakorwa ureke kuza kubisha amahanga kugira ngo abantu bakumve yuko mwakoze gitangaza nimbese hasigaye utwo tunduze tungahe nimba ari metero zingahe zisigaye iyo muzifasha mwabujijwe niki Kongoro wa usha kubesha abantu ngo waguze drone ngo shangwe wakoze ngo igitangaza ngo 80% y'ibitero biri kuzabireye kuri zero none se kuva kuri zero no kugera mu Minembwe haresha gute kugira ngo bikunanire kugera wari ukwiriye kuba urafashe na Minembwe n'ahandi hose ariko warastinzwe urabizi wewe wenyine. Hanyuma izi nzandiko cyangwa se ayo ma microphone drone yirirwa izongurutsa hano mu baturage ndetse no mu turere twanyu mu kontrola byabari kicishimye nta kindi cishimye no kugira ngo babeshe abantu yuko bahebumva ko ingabo zacu ngo none zishobora kuba zaracitse intege none zigiye kwiripotinga tidushobora kwiripotinga ku bantu baba mwibura umugi dufite ingabo professionnel rero ivyo gutekereza ngo barazana bwa megafone kuri za drone ubu ngubu n'abaturage bacu n'abana n'abagore basigaye bumva drone bakaza kugireba ntabwo babakigira rero nta bintu zo kudukangisha bwa megafone kudukangisha igihumbi kimwe dufite izirutizo ngizo rero utwo twose ni twa propaganda ariko tudafite ico dushobora abaturage bamenye. Urakoze cyane mu kurangiza twagira ngo ugira ubutumwa ugenera cyangwa se ijambo wabwira abadukurikiranye hari abakunzi n'inda ba MRDP ndetse n'abandi batayumva sinzi hari ukuntu wabihuza ico twobabwira ni ijambo rimwe mukomeze mwizera MRDP iracahagaze ku muheto kwa kundi urugamba ni rwa rundi aduyi yarananiwe yaratsinzwe asigarije gusa za drone niza ajana mu kirere naho ibindi byose yamaze gutsindwa mwizere ingabo zanyu zirahababereye kugira ngo zirinde umutekano w'abaso n'abanyuko n'abashiki banyu ico twobwira bare batadukunda nukubwira ngo mukomeze ushaka kwiyahura yiyahure Minembwe tuzoyibamo ikibatangaje nuko muri iyo ngiyo muri mukunanirwa kuyigeramo kandi nyuma y'ibingibi mugiye kuzohunga amahoro ntabwo ari kera nahandi muzumva tuhari kandi bibababaze murare nabi ariko ico twobingingira nuko mwobwira umutima w'ubuntu mukagaruka mukabana n'abandi ibingibi ntaco bizobafasha. Urakoze reka urangize ku ijambo ry'abaturage ba Bibogobogo ese bari abaturage ba Bibogobogo batari mu maboko yanyu mubona ari kigishobora kubashikira ico twobabwira no kubanza kubihanganisha turabizi kuko mwabayanotaje mwafashwe na leta ya Kinshasa mufatwa n'abarundi n'abazalendo babakikije turabizi kuko mwahuye n'ibibazo n'ibyago zo kuba mutogera baraka ahantu hafi cyane turabizi ko ivyo byose bibariho ariko mumenye kuko n'ivyakanya gatoya gutabarwa kwanyu kuri hafi ico twobabwira niki nimukomeze mwihangane turabashimiye ku magambo meza mwabashije kuvugisha y'ukuri mukabwira yakutuma mukabwira Kongoro abahemu nabicanye bamaze abanyamurenge muri Bibogogo ariko bakaba baraje kubashinyagurira imbere yabo mugene mukomeze mu abagabo ntaco muzoba amagambo mwavuze twarayakurikiye mwabaye abagabo b'intwari mugomba kubabwiza ukuri yuko bariya ntabwo ari bo bari bakwiri kuba abagabo bo gushorera ngo bazane mu Bibogogo kaye kutumba bamaze abantu akaba yaramaze inka ariko ngo niho hawuzanwa kandi akazanwa n'umunyamurenge kuza kubashinyagurira nimubireke biriya byose bifite iherezo kandi bari bahe bakora biriya ko biri bari coded umuntu wese azoba accountable ko yakoze. Urakoze cyane Fande reka tugushimire.
Mie niliita mkubwa wa Twirwaneho. Nikamwelezea toka mwile kuya uingie mu wazalendo. Siwezi kuwaelezea. Vita. Nikaenda kwa watu wa politiki yao. Vita. Kama hii vita ilifikia pale ya kusema tu urekipere point zero. Peut-être commandant Rejo akiuliza watamweleza. Nilikontribue mu strategia ile vita. Au moins 80%. Hiyo nasema hapa na ninaogopa Mungu. Mimi siko kwa mambo ya community ya Twirwaneho. Mimi niko nauza madrone tuwapige wajinga. Unalisikia?